ole tuta tum hin khovel in angai ven le alo hlit thup Ukraine in dona thua US President Donald Trump le Russia thoituro pui Vladimir Putin Alaska Inbiekna an nei ding chungchang thu ngai tlang na ei nei ding ani hi channel melo subscribe pek tu hypo po chunga lom thu kong thrila la subscribe noi kum khan melo subscribe pekin la like share le comment sai kum khan melo tho pek sup ding in ngai da takin kong fil nok cheu thupuya ailut main engleya Alaska huna Inbiekna hi thlang ani kheram ti hi rilfi masain la Alaska state hi Moscow khopuya in thok kilometer sang li le jathum bor velania chun Washington ain thokin Alaska hi kilometer sang thum jathum bor vel ani bok amma chun Alaska hi USSR ram hlo alonia kum sang khat jarit somruk pasari 1867 khan United States in alone chok ani Putram hin Alaska state a Inbiekna hi Moscow le Washington lailung vel ahung nia pu Putin ta ding khoma rem chang ahung ni theina khom nidinga aring lei chu ni om takani US le Russia in naina lai tak ani bok tuta trum Alaska Inbiekna hi US President pu Donald Trump ahung nia in thok le Putin Ukraine arun na in thok maisana Inbiekna masatak ani America mar top ramria Inbiekna dinga hin khovel rambung than in thok chanchin bumi thatak tak zasari lai zet an phone khom dinga be sei ania hi Inbiekna dit lo pol le lungoi lo pol khom emani zat an phone khom dinga be sei ani angin an phone khom bok ani US Republican Party khom Donald Trump slopin lamrona an lo nei bok ani Trump dit lo pol le Putin in Ukraine ado leya sawang how tu pol emani zat protest an lo nei bok ani Alaska state khopui encourage muna joint base Elmendorf Richardson JBER hin pu Donald Trump chun red carpet phain alo muka Putin alo chibaina hin khomola a fighter jet thatak tak F-22 Raptor le Steel B-52 bomber anlo wung hul mup bok ani hi Inbiekna hi Alaska chun zani zantieng da thumbor vel ania Indian Standard Time chun voizan zandar som pani pel nu thet kha ani hi Inbiekna hi secret ani lein pongsuk wong ani noa Putin chun Ukraine boina san le boina bul pui hai rilfina dinga Donald Trump malakna chu apom thu arila hi Inbiekna hin Ukraine in do na chaw nilowin rambung pani in sumdong na business digital le space ting panghai khom rilsangna an nei bok ani White House Press Secretary Caroline Levitt chun hi Inbiekna hi beiseina in sangtalo alani hrinoa indona sukto pani theina dingin abul interna chaw ani tin aril press mi hai kuma Trump le Putin hi anin langve via Ukraine indona sukto pani theina ding chungchang thua understanding in ri thimna an nei ding thu Putin hin aril press mi hai zona khom larang lowin press meet hi an suksan tin rediff news chun atar lang tuta Trump le Putin Inbiekna hi thole khatin ratha in suno sin khom abikin khovel ngai ven Ukraine in dona suktop ani theina dinga lampui abul tanna chaw alania pu Trump hin Ukraine in dona thua hin NATO le Zelensky hai khom Inbiek puina ala nei be sei ani engtinam ani peiding ti chu khovel ngai ven ania khovelin a edit tak chu in rem na thlunthling ania chu aum thei tak dim ti chu mitinin eilo hlir jing ani ole khachan kha tulai khovel chanchin langsar zul eng suklang theini sin la thuron thatak tak mung pe dingen ngai na takin kadit sak chewa kong fil bok chew ani